Акчанын баары кара сууда болуп атсанан көңүлү ток киши любой нерсеге бийлейт. Ошо бир кара сулуктун акчасын сели Кыргызстан санай албай атасыңар го. Жо, санап бите албай атабыз, санап бүтсө эле алган атабыз сен. Кандай? Жакшы өзүңчү. Кандай? Повар болуп кеткенсиң? Я. Повар болуп кеткенсиңби дейт? Ой, чайлана, поварларды каерде көрдүң эле, метр көтөрүп алып жүргөн. Жо, эми ага Союз тураганда, Бадыраң тураганда мындай ченеги турдум. Ой, жо, өлмөнөл повар окшойт. Не, ушуга чейин барып, эми ушу мен Союзга чейин эконом болуппу деген, а? Өзүң айтып атпайсыңбы? Карасы бүт нерсени эконом деп. Соке, сен жакшы билесиң досум мени. Өзүм кесибим бар. Не кесиби эле? Мен бычам. Я. Bıçağım deyim. Kimdi? Lan hiç kimdi? Jönelem dayı. Bilmem ne de kodlu. Kurayşikmin, Şiviyada işteyim debeysin. Tigi üçü. Tigi üçü mü debeysin? Ha men toğda çoğmaygan bala, bıçam desen başkaça düşünüp atmayım. Koy çaylar. Davay dost. Rahmat. İşine iyilik, çakşı bıç. Çakşı iş degen değil oldu. Şu Soyuz'un adına da düşünmeyim da şunu çünkü SSSR'de bunday bir. Ayştan men Ayşe'nin bir oylanıp dele koyup olgan eken da bunun adı. Soyuz degenden göre bunday ilgerki dep dele koyup koysa olmak eken ha. Sokke. Hem tuğanlar men negizi uşul kesibim tigi üçü de. Aybay kızıgam tikkenge. Anan emi Kudayga şükür hazır uşunday bir baldarga kostüm şumlar tigip berip atam. Hem klientlerim dele akırımdık menen көбөйүп атат. Ар бир нерсенин клиенти акырымдык менен көбөйсө жакшы болот го. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы? Не жакшы? Рахмат. Акырын учурашчы эле, мен колумду тескери кылып коюн дедим го. Жа? Не болду, жакшыбы? Кудайга шүгүр. Иштеп атасыз? Жа шайырсың. Үйлөнтөм да. Iya, үйлөнтөм. Үйленіп атам? Ошоға шайырсыңбы? Эмне кылайын? Көрөм. 6 aydan кейін. Неге? Қашаға жөлөнүп тұрған боласың да. Үйлендім эле да деп. Үйленіп атам. Молодец. Үйленіп қояйын депсің да? Үйленіп қояйын дедім арзаншылықта. Күзді күттім эле. Күз келді мына. Базарға түссөм, картошка, сабыз, пияз, помидоры бүт арзандап кетти. Срочно үйленіп түштейін. Акыркысын не дедің? Не арзандап кеттір дедің? Картошка, пияз, сабыз, помидор арзандап кетти. Срочно үйленіп алайын. Жоқ, айтсам, картошка, пияз, сабызыңа түшіндім, помидорың несі? Білмеспін? Жоқ, ошондойдағы продукта бар екен, помидоры деген. Помидор да? Помидорды помидоры дейсіңер өзілер. Біз жақта помидор дейді. Сен жаққа аяқ? Баткенде боламын да. Баткеншімін. Баткенден боласың ба? Біз жақта помидор дейді. Ошо помидорға чейин қысқарта баштадыңар ба уже? Помидоры. Помидоры, молодец. Капустаны не деп қойсыңар сілер? Карам. Карам. Жақсы келе, карам деп қой. Борщ деген тамақтың не дейсіңер ошонда? Карам шорба. Карам шорба. Молодец. Бізді неле өгөлей бересіңер, біздің тілге күле бересіңер. Білесіз ғой, біз шекарада жашайбыз, турабы? Біз шекарада жашайбыз. Біздің Қырғызстандың мамлекеттің секреттері чет жаққа сатылып кетпесін деп, бош өлкөлөргө кетіп қалбасын деп, баткеншілер біз өзіміздің тілімізде сөйлейбіз. Өзімізше тіл шығарып алғанбыз да. Тажик туғандар түшініп алғасын деп, Түшініп алғасын деп. Мына мысал үшін, кеше сізді жақта көрдім еді. Шоу емес бе дедім еді. Осы сіз екендеңіз да. Түсіндіңіз бе? Жаш баланы тілі чемпион отқанда әлі сөйлеп қойдың өзі. Түсіндіңіз бе? Түсінген жоқпын. Көрдіңіз бе? Тәжіктер де түсінбейді. Біздің қырғыздар сіздер түсінбейсің өлі қарасы ұлықтар. Байлука, мен костюм заказ бергенсің ме? Костюм заказ берген. Болды, болды, келесің. Ажар деген ежеге жолығасың, қайра киіп яқа шыққын. Ажар ежеге? Ажар ежеге жолық. Молодец, янан бетейін помидоры. Бар. Ана, келеді аға, кемек барсың.
Assalamualaikum. Aleykümselam. Kandaysın? Ama Şviyanın başçısısınız siz mi? Ava şiven başçısısın Mümin. Ne de o tam? Ava şiven başçısısın Mümin. Başçısısı. Ne? Şimdi aytın şöyle. Şviyanın başçısısınız mı? Şivenin başçısısı mı? Nerede o? Ona pamildar buzup gitti de var yoktu. Tildim bari sındırım. Başçısısı. Başçısı. Sısı çok öyle mi emmin? Hoca başçısısınız da durağı. Uşun aytılar mı? Ben bayatan beri uşu aytıp geliyor otam detiyaktan beri. Şunu otağı kalgandarı. Düşünmön için uşakta da öyle uşaka jönöt otatmayın. Uşunda susum emminden da başçısısı. Başçısı olgandan keyin başçağına otur olmay mı? Gireverişte dile göngül burup koysanız bolboy bu. Niye olup da girever işte? Ya bunu eşikten gireverişinlerden beri çüpürek saprak butka ileş otat. Yemiş şiveye olgundan keyin hem çüpürek saprak bulup değil mi mükemmel? Çüpürek saprak bu. Bay rulonlarında çetire kalıp turguzup koysalar kilentler gengiri girip çıkat da turağı. Çüpürek saprak butka ileş otat. Bir öcerim butu çalınıp get Batman'e düşüp kalsam ne olat? Batman'e düşüp kalgan mı olat? Niye olat öyle? Oylon böyle Batman'e düşüp kalgan bulat. Düşüp atkan betsizlik emez da. Ançalık ilem niye betke kaygırdın emi? Buna betke kaygırmaydı ele koysan bolatken ko? Ne eken bu bet? Köptele boğur oruyu turgan betemese eken sen eken. Senikinde betin boğanda işçe kaçıp bayıda oturat ilem. Menikinde betiniz bolsa menimçe üyge dele girmeseniz gerek, koça dele giriverseniz gerek. Senin betinde yettile çok eken özü. Zamanga jaraşa da hazırkı betlerge yettin gereki yok. Şart abi şey tetesinden ketiveresin. Senikinde naborat sen bunday, oşo yerge düşüp göp düşsen bunday bir, oğolup kalarım bunday bir, düzdön. Niye girip gelmeyelim, men vuruş odasın sen? Ya girip girmeyle men bile vuruş odasın. Ya men uşu yerge bir aydan beri katta uşu yerde işte içi değil olup kaldım ga. Kastımçım zakas bergem. Erten gel, birisi günü gel, murda günü gel. Kaçan beresin gel, tayar oldu özü. Bütkün, bir ay murun zakaz bergensin. Ova. Bütkün. Ha bütkün bolsa bermesin gel. Ne giyip anam beresin gel. Ya vuruşkanı gelgensin mi sen menmenere? Ya toy zakında odat. Giyiş gerek bol odat. Ya tembole toyga getkensin de toyga mınday, özüngün mınday, aldın alan nastıray kılıp barsan mınday. Günür satılgan va ece ızırdagan. Ertemenen tаңды gülüp tost der. Kanday tossam ayağına çeyne ışığınday bolat. Gülüp jaynap barış gerek toyga der. Emi gündür satılgan ve ertemenen tаңды tos, gülüp tos degen bolsa kasım şimdi bersen giyip al tаңды gülüp tosam mı? Cıp çılanga tosa öğrenme gündür. Sözden kalıp aytkensin de. Ya hem niye olsa dele hem mınday gülüp jaynap barış gerek de toy degenge. Hem gevir toylar var eken hem gülüp jaynap dele bara turgan toylar var. Yemminden men bara turgan toy gülbey jaynabay bara turgan toy da. Kanday toyga ket otasın, gülbey jaynabay bara turgan. Ajraş toyga ket otasın. Ajraşu toy emez Ha? Jaraşu öyle toy kadın gibi. Prosto ökülata olup ketutam men. Вот. Mi düşündüm sen problemanı. Bol, meni geçirip koy. Emem ne kıldaysın emi, kayrat kıl. Men erge tiy otam kayrat kılıyor. Şoň hem ökül ata olup otat kensin, peşenen düşken de. Men ömürü ökülata olup görmedim men, munday nerseni görmedim men, ökülata olup görmösmün. Ökül ata bolgan meni. O ökül atanın işi kıyın. Hazır, dolganda da hazırkı momentte. Hazır ökül ata bolbay ele mınday, ökül atanın atını özgörtüş gerek bolup kaldı da. Ne kılıyorsun? Raskot ata depçi. Toş. Raskot da öyle koş gerek. Bismillah degende başladı ökül atanın raskotucu. 10.000 so'm akça. Kudagıylarga sarpay. Bir caşı qarak, bir caşı kanyak. Dağım nesi var ele? Koy. Balası menen. Arak kanyaka zakskasından sultan çay. Onu siyam var sultan çay kıpçılıp. 2 yaşka şakek. Keşinde veçirge tort. Beçara ökül atan ünü çıkmaya kaldı. Tut dedi. 3'e taş deydi torttu.
Özüm Bremen'de yaşayayım ben. 4-3 etaşta. O 4'dan zakas berip bütküçe 3 etaş o Bremen'den bir jak dual kulap düştü uje. O düşet. Oo. Ben şu ökülatı olam degenden berile үйden ap çıkıp beri atam. Hazır Agorot'ta men üy televizor üçeğizle kaldık. Oo. Daha bir yol ökülatı olsam televizora gözüyle kalat okşayımız. Oşanda olup kaldı. Hazır ökül atanın raspotu koyup kaldı. Hazır mı da o da de. Canağı üylen otkan bala ökül atanı tanıvayı, anımenen hiç kimden işi yok. Oldu. Kimden işi jürüş otkan bolsa, kimden kolunda akça var bolgan bolsa, oşonu tars ökül atan olup koydu. Hazır biznesmenlerin işi жақсы жүрüşü oda. Ayılda kimdin biznesi жақсы olsa oşol ayıl boyunca ökül atada. Burada ökül atalarınday. Жаңы машинелерін алып айылда мақтанып айдап тұрады, қолын шығарып алып мақтанып айдап тұрады. Азыр антып айдап қалды işte бизнесмендер. Алған машинелерін аялдарына өріп қойып, өзі арқасында бекініп басып қалды. Көріп қалса өкіл ата қойып алады да. О жөт басып қалды ғой көшеде. Oldu. Kastımşım zakaz bergen. Кәсімшім заказ берді. Acar degen ece var. Acar dege jolu kalsın. Kastımşım giyip kayra bekle çıksan görürüz. Acar ece. Acar ece. Қайдасы болмады. Üçüncü koy. Ya Gitse- üçüncüde acar ece. Oynağa bir Kerem Şorba girip gettiler. Ayt koyun. Kerem Şorba girip gettiler. Kıyne ökül atan işi dele. Buna Callavatqa ökül ata olsan 7 sevet degeni var gene. 7 sevet kılat gensin aynen aynen. Ayşe. Oh, kana oldu mu? Ayşe, mına batmay жатыр ғой. Ne o? Ayşe deyim. Ayşe neyle de koy. Oysa başından koy. Бұл жақта Ayşe deyim. Ayşe var. Kana giy çıkan. Мына чақ келбейді. Giyveysin mi yaşına? Ол киген. Yok, mıyağını giyveysin mi ya? Батса киген. Батпай жатыр мына. Kanday batmay? Батпай жатыр. Giysen mi yaşına? Giysen mi? Мына жасына. Giysen? Үстінде ұрады екен ғой батпай. Kayra ulap koyuyoruz. Giysen mi lan? Батпай жатады деймін, мына кирбейді ба. Giyveyt abi. О, Giysen mi? сізге қап білем бе? Ha? Қап білем мен. Hem batırış gerek bana otmay be. Батпай, жыртылып кетеді азыр бұл. Batmay da var. Вообще батпайды. Неге Ішіне батпайды? тегіліп қалып тұр да мына. Yan girip durma mına жақшына kayla. Normal tur atma mına. Ha? Бұл жағы, бұл жағы ше. Yan mene süretle düşür. Ha, buna son görsün. Оң сен бері жақпен жүре бермейді білем мен. İşte kalmaydı mı lan? Bunlar Türk süretle düşür resim lan. Normal tur atma. Yan gelin bana cevap kaladı. Оң сен болмайды мына басқалар емет беріңіз. Qanday batmaydı? Ішіне тегіліп қалып тұр да. İşineke? Sen gelgende uşular razmerde olsun be. Giyin semirip getsin de ukam. Жуық болады. Оң сынады, батпайды тұрады. Mındağıl töyne bereyim, töyne üç kata bereyim derge. Mındağıl. Ha? Mındağıl şunu veresin de. Батпайды екен, маған басқалар тегіп беріңіз. Başka ayakta tikip berete kalgan жоқ mınday material başka. Ана мен үшін тікейім ек білем. Ептеп bilmeme kıl da ukam. Ана деп епті, апай. Batmaydı ha? Батпайды, вообще шақ келмейді. Тем более құрсам үшіз қой. Mındağıl çeşçi kastında. Kastında çeşçi. Ошоны тегіз. Ya kayarda güya ala sözsüz kastım şimdi giyiş gerek деген zakon var gene. Киюле шыға шықпай. Sen özgeçelerin çıkmaysın güya ala da. Қандай өзгөчөлөк? Özgeçe oluş gerek güya ala деген. Қандай өзгөчөлөк? Oldu mındağıl. Түсініп болсаң оны. O. Yemi buna kastımın yerine taştal jüre. Той бүткүчө. Toydan giyindene jürer. Азыр кыш, эшик суук, üşүсөм не кылам, апай? Sportifka giyip al. Елестетиңиз эми. Спортивканы кийип алып, костюмду киричит болуп алган сиз. Коюңуз же окшошпой калат. Tek olmaydı, normal görünüp duratu. Жаңы костюм алып бериңиз эми башка. Kayaktan kastımşım alıp verim ben sana başka. Olgan uşun. Заказчик менмин го, мени эмне урушасың? Мага башка костюм алып бериңиз болмосо. Kişide semirge tutturbaysın mı kami? Кайра мени шылтап коюп, костюм бересиз беребиз. Kayaktan alıp verim ben sana. Bolgan kastımşım. Giysen giy, giymesen giy. Сизге заказ бергенден көрө заказ бербей эле коюш. Vermeyle koymaysın mı? Мен бербейм бүтү. Базарда Vermeyle koy. башка. Yani tikmeyin dele senin kastımın. Bar. Jarım razmerge çoğ emes mi? Қандай? Jarım razmerge. Ya
uşu jarım razmerge çoğun bu. Eğer bir razmerge çoğun bola turgan bolsa, kostyumdun arkası emi gelmey eken da. Bu niye? Yo jarım razmerge atak normal. Sonun turatadı. Yok kanday normal Sonun. Ve çoğun bilinip durmayın mı? Yok jarım içine çoğunda atak bilinmeydi. Alıstan bilinmeydi. Kanday? Alıstan bilinmeydi. Bırak emme toyga var, toyda jürembeçi, alısta kaçıp jüreverenmiş o. Öküratası mene uçuraşıp koyun dese, takır ile, jolay alma ile. Ya kazan ocakta jürüyor da. Kazan ocakta değil, porlar görüp atmayın onun kostyumunu kanday eken. Ya bırak sonun oturat tamam sonun canaştır da bırakçım. Sonun canaşkan canatan berim, ne yaptırıyor? Kolunu orketti. Cönle duruyorum da biz de şöyle cönle. Sözsüz düşündürüş gerek benim. Cönele turayın desem kostyumun içine girip tutmayın kolundan tak. Жақшыдан da ökül atası derski eken deydi tamam mı? Toyga varıp alıp geçke derski alıp katıp jüre vermeyin. Bürö jarımene uçuraşam mı? Toğa aldı mı? Senin kolun kim var mı o da uçuraşı ver. Uçuraşkanга kol boş emes bolotmayın mı? Yok qanday kol boş emez. Özün elestetsen. Kudanıkına girip barsa mene kudalar aldığından toz tuattı. Gelgile kudalar sen. Sana bunu şüket tutmayayım da ol. Sen hayal kişi bilen barıp iki kolda uçuraşkı da. Anan kaç uçuraşam? Ökül ata da oluş gerek. Bunday derski ökül ata olasın bunday bir. Kolunu cayıp al bunu anı. Çayık tağıta gelir. Bunu bir yerge karma ol. Koyu verip tele olmaydı bu mu? Day restorana girip orasındağı kudalarca qarab salam aleyküm dep koy. Jürede gelmeyim restorana girip ala her günge. Salam aleyküm, kanamap koyasın. Salam aleyküm, kanamap koyasın bu dep. Her günge karmatıp. Vapşette men toyga varamayacak karmatkan varam mı? Men seni her kimge karmat jür degen yok mu ne? Gir dağı restoranın çekerisinde tur. Kimge gerek o sözleri gelip karmap gidet. Turat ekem değil mi? Leylin resteginde olup alıp restoranın bir çetinde 470 adam koşun. Adam başına mı eğlentesin ne? Kara narver bas çıkışına mı bir görelim için narver bas çık görelim çıkışına. Narveri baskan ne mi ne? O şöyle olup atmayın narveri. Yok buna normal. Meni üretkenday bas çıkımday. Ökül ataday ol. Hazır ayttım o şunday. Derski ökül ata ol. Derski. Kana o yerden gel çıkımday. Kana kastını jelkenge taştap koy. Kastını taşla jelke. O. Kana gel çık. Selamun aleyküm. Aleyküm assalam. Ökül atan mestası kayakta. Bu ne yakta? Uşak var oturuyoruz. Üşütüp varan bu toyga. Üşüttüm. Üşütüp ketedi. Kana bas çık. Kana.